The Chin Post in Nen Kut Kanin Tlai Chan Na Thawngchim Lili Tangkhawng ni Hlei Khat Zaanlei Thawngchim na ka kan rak chim ding mi thawngpang tlang tar cheu khat na chu Zaanlei Regional Council Office ni Zaanlei peng chunga satil lupi lo ding in thawng an than Tharuk chunga SSC ni thidan pek mi minung pakul leng an phan Myanmar ral zamcha UNOCHA ni US dollar nuai sari bom nak pek atim Thawngchim na kan thok changlai ma rat farm bol ka se Chinram ha kha pengkom Zaanlei munram chunga satil lupi lo ding in Zaanlei Regional Council Office ni Mizapi sin theiter nak antwa Zaanlei Regional Council Office ni anlang ter ninga satil zot nak achhuak e Mizapi ni sungzatlak nak tampi anton cha a Thawngchim Lili January ni hlei khat thokin Zaanlei munram chunga mizai man ni satil nan lupi shim lai lo tia an than Zaanlei munram chunga satil alupi min ha chu munak pau in kirter an silai e akir du lo min ha chu an satil chuin do thlen nak cha man asilai tia Zaanlei Regional Council Office ni January ni sha an lang ter atu kar shong hi ha kha khot chunga avok zot nak atharin achhuak than e vok athi mi song an tampa ngai alhan kanin zot kham si chun kho a chun acha asina in zot kham si chun pawa vok zo mi pau andam di hlei lo tia saram si boy pakhat ni the Chin Post a achim Hakha khot chunga vok zo tlang rai atlun chan cha puai to chun tha le rol shom nak to ati min ha chu an har nga e vok ngan deu azwa min ha song ni du pawin an zwar khau ti lo te thei asim Mindat copy khala ya zanhi somsari lepali battalion in SSC World Cup ni mindat copy ni tlak le sanga in khatnu in khatin cheklat nak anto e mi chok vai so song an chekna tia thei ase mindat copy mina chu ijolaya fachang choka an kali an chok mi fachang cheu khat chu SSC World Cup ni an chu na GAD chunga ani khon chu an lak piak mi fachang na song man an pe na lo tia twal chung mi na sanin thei ase Fachang tun ni aphar min ha chu SSC World Cup ni tun khat an lak piak na i tangka song an pe na lo minung pakhata fachang trin khat long phornak nol an pek na tia min lang taradu lo mi pakhat ni achim ahlan liaw songa SSC World Cup ni yoram lei fachang awacho tu na chu fachang phorle chok konga ri an rakhia piak chang na tia thei ase Sagairam chen kalewa peng SSC World Cup pani to shiam nam iput in PDF sina ani api Tangkhawng ngai tu ni tangka chat sing za som thum le singa an pek na tia thei ase kalewa peng piso chi khwa mun akhwar mi SSC World Cup pakhat le ong chen ta palek sakhan in World Cup pakhat chu December ni shal January ni ruka shiam nam he PDF sina ani ap tia thei ase SSC World Cup pakhat ni bom lung thum aputi pakhat ni mei thal kwan bom le kwan fangtam ngai aput pakhat chu tangka chat sing som thum le singa an peki pakhat chu chat sing zakhat an pek tia kalewa peng PDF in tranwaw ngai pakhat ni achim shiam nam chein ap mi panhi laka pakhat chu SSC World Cup ni alwan chia thla chunga shamin World Cup an lu termi ase SSC kutanga rian atwan ri mi palek le World Cup velte song shiam nam chia ding in PDF ni thong an than na shiam nam hia ap mi World Cup panhi chu an chungkar he ton an du cha ani ton kho nak nga kan to rel pi na tia PDF in tranwaw ngai ni chun achim Documentary director Sinje Wei chu ral shang dau nak upadi section panhi in sing thongchung bechei sungni nizan January ni sha thi thlan lo thongthlak dingin bia an khia piak na kong achung khar pakhat ni RFA achim kumsong atluk asimi documentary director Sinje Wei chu thonghni le thum October ni hleinga a yangung ram chen not awkala pa penga online in thil acha mi avahlam lewa SSC World Cup ni an raklai Sinje Wei chu ral shang dau na upadi section som nga jele
som nga e in ta cha an choi asang big dan tat nak an pek mi hi thi hlan lo thong thak kho nak section som nga jein asetia senje win awa pa ni achim ramkher thongtla zau khen tu AAPP ni thongni kulli January ni kwa an than ningin SSC ni nol ngai nak an lak nu in rammi thonglei kwa sakwa le panga an tlei changna tia an langter SSC Shrai tu Senior General Min Ong Hlain le Vice Senior General Su Wintelin SSC Shrai tu Velte chu Myanmar rammi na chungi an to sernak thalo ngol di dingin Brigadier Min Chun ni anol na Ral Kap Phung Abuar mi SSC Ral Kap Shrai tu Senior General Min Ong Hlain Vice Senior General Su Win le Ral Kap Shrai tu Velte ni Myanmar rammi chunga an to sernak thalo Velte chu ngoldi dingin cha ang Ral Kap CNLA ni antlai mi Division 101 Ral Kap Brigadier ni Nizan January ni Shania Media Sina achim SSC Ral Kap ni Tangkhawng mi talin Myanmar rammi shamin an tha non nak na thong an thak nak na sham ngan lewan long mangin an tha non na nak zau teka Ral Kap Phung an buar asi chang hunram chunga a mi Ral Kap ni a mi twal chung mi thilo nak an ton mi le liam an tor na khepe tlain keima pumpa ken nge thiam halkan du na tia Min Chun ni chun achim Division 101 Ral Boy Brigadier Min Chun chu thongni kolle thum December ni thleinga ni namshan copy ka da unaka cha ang Ral Kap CNLA ni an rak tlai i nikolle ni sari arau nuwa awai khatnak media heton nak chan an pek i SSC Shrai tu to sernak thalo an ngol nak nol bia achim nol nak bia achim SSC sungding le shamuk nak phungsho kho dinga chun Shyam nam Shyam tlai nak lam thluan pakhat long atang changtia KNU chairman Pedu Sokwe Chu ni achim Tangkhawng mi phun le minau tampi ni shamin nul ngai nak ala tu ko Ral Kap pol fak pin an dau chin leng mang na nak kong KNU chairman ni Myanmar rampi salon nak amu kumsom sari le kumruk tin chamtwa ka achim ram khel lein se zatlang lein se NUG kutang ram leng sung lein se alam ki pin dau ase cha Myanmar rampi dau thlen nak hi mai akal chu ama kau Ral Kap pol chu alam ki pin tum chuk lai an pan chang tia achim Myanmar ram chung di laka Ral Kap pol chu an sung chin leng mang i an lung thin song asar ngai chang cha a Shyam nam achia mi song an tam chang chupina operation phungthar an mani minung lung thin pu lowin thil thalau an twa tia achim sham uknak phung sho long selo in mi phun ngan ni hip nak phung song sho ding asi i chu kan sho kho nak dinga lamdanga umti lo cha a karen mi phun di lak talin Tangkhawng mi phun nani Shyam nam he SSC daw a her tia KNU chairman ni achim thongni kulli thum July thain December thadong tiang tharuk chunga Myanmar ram hun ki pa SSC ni an tlei mi na chungin thidan an pek mi minung kulle ni an phan tia ram khel thongta zau khen tu phu AAPP ni January ni sha an than SSC kutang beche zong ni tharuk chunga phongning lawin thong an thak mi thongtla nu za som thum le pakwa pa zanga som ruk le pali an sa tia jasare le pathum an se chu chunga sagaram thenin thongtla an tambi ki zanga le pali an se SSC ni thong an thak mi thongtla jasare le pathum chung in thi hlan lo thongthlak ding minung som ruk le pariat an se thidan pek mi kolle ni an se i thi hlan lo thongthlakin thidan pek mi minung pahni an se tia AAPP ni an than SSC Ral Kap ni shamin nol ngai nak an lak ni thokin thongni kulli January ni sha tianga SSC ranga twal chungmi thongli che thum som thum le pakhat an thi i tha atong mi chungin minung jasari le som nga shong chu an min thlat cho ma liaw mi an se tia AAPP ni chun an langter shamin nol ngai nak lak ase nu in January ni sha tianga tle atong mi twal chungmi thongkul le thonga le jasari som kwa le pahni an se i minung thongle kwa za kwa le hlei khat cho an shen ri na shen atong mi chungin minung thong ria jali som ruk le paria chu thong thlak ding in bekhia piak an se i lot nak pekin tha than mi minung sanga thonga zaria som riat an se tia AAPP ni an than mi an langter
SSC World Cup ni Shamin an tlai thong an thlak mi na media rian chuan minung som nga leng chu an sa ten an ran nak in chwa dingin Independent Press Council Myanmar IPCM ni January ni sha SSC sina nol nak an twa alwan chia January ni Independence Day a SSC ni Myanmar ram chung hun kip thong tla minung thong kwa le zaruk leng chu luat nak apek na I chu chunga media rian chuan pathum Kongsat Lin MPA Chuntan ong le chu ong me kong media song anitel ve SSC World Cup ni shamin nol ngai nak an lak nuwa media ran chuan mi sa som sari an tlai na mi na chungin minung Zaanlei ria chu an thla chan chang hna na in midang som nga le pahnih chu chhuah du lawin thong an thlak ri hna tia IPCM ni an langter media ran chuan min ha chu rampi ni angai mi phunglam le media zu phung he a tlak ning thong la tu an si ban tukin phungning te in rian a chuan mi an si I azalong mi media ran chuan nak dau kal in no nak a pe tu vel te le shamin tlai I thong thlak amang mi vel te chu IPCM ni fak pin kan dau ve hna tia an langter tle atong mi media ran chuan tu vel te chwale phungning te in media ran chuan nak a him kho nak nga papek in kalpi an tim na kong chu IPCM ni an langter I Independent Press Council Myanmar IPCM chu ram chung ram leng Myanmar media velte I phone in thongni kul le thum December kul le ni a dir asina song an than mia chun an langter chi SSC kutanga arak mi hu pangle panlung hunram chu waram kul UWSA kutanga atla changtia UWSA ramleng petle inak zongin tran baw ngai tu ni achim hu pangle panlung hunram velte chu hopang town hall a wa kota pek chatnak an to I waram kul chawza o tu mungmau pengkom uktu le department kip chiao tran baw ngai tu na song an kai tia thei ase hopang le panlung hunram chu chaklai siam tlai tangti phu thum ni January thasham thoka an raklak I siam tlai tangti phu thum le wa ral kap na tlak nak ngai nuwa waral kapol chu hopang le panlung hunrama an lut waral kap ni SSC World Cup le chaklai siam tlai tangti phu thum kar ka dau na ka khoi ka le manin kan chang lai lo tia thong that nak an twa thongni kul le thum October thadong thokin Myanmar ram chunga kadaunak afa chin leng mangruanga umna khwa chwata kin ral azami singruk le thongsom ruk leng an kar I atu tianga Myanmar ram chunga in lo chwata kin azami hi minung noi ni singruk thongkul le thonga leng an phan I rajam na cha US dollar noi sari bomnak pek tim asina kong UNOCHA ni hin January ni sha an than thongni kul le thum October ni kul ni ruk ni thokin Tangkhawng siam tai phu twal chung siam tai phu dang le SSC World Cup karka dauna ka fa ronga siang ram kul chaklei le thanglei karen ni ram kul yakhan ram kul sagai ram chen manle ram chen paku ram chen karen ram kul mun ram kul lightning tari ram kul le chin ramin umna ka chwa tak mi singruk le thongsom ruk an phan tia an than thongni kul le thum December thadong tianga bomnak tangka US dollar noi zariat somriat le noi ruk chhuak ding in timlam asena in noi zanhi som kwa le noi ruk songlong achwa ronga UN le mi bom chan to phuni ral cham mi noi thum le singkhat songlang bomnak ampe kho na tia an langter rajam bomnak cha achwak mi tangka chu Myanmar ram chung minung hoi chung zon ro na kherian atran to phu sena US dollar noi sari pek aselai I aralai mi zer chunga raja mi bomnak pek thok aselai tia an langter chi tukum thongni kulleli Myanmar ram chungral jam na cha bomnak tangka US dollar noi zakwa som kwale noi li a herti in UNOCHA ni an than I chu bomnak tangka in ral jam noi nga le sing thumleng an nun nak cha le an her mi bomnak ding cha minung hoi chung zon ro na khe bomnak pek chap an her nak kong chu UNOCHA ni an than mi an langter chi Sagarim chen kan balu peng jingau chi khwa SSC World Cup le piso chik sakhan ka dauna ka ral kap kollenga an thi I twa chung siam tlai phu ni siam nam tam ngai an lak kho na kong chu NUG Ministry of Defence ni an than
Number 1 ral munram kan balu siam tlai phu shwana kin sagai ram chen kan balu pengkom kan balu peng jingau chi khwa shambun SSC World Cup le piso chi sakhan chu PDF pengkom battalion pengkom paka pha pengchung paka pha phu fan ni an ka I an lak chu sakhan ka dauna ka chun SSC World Cup kol lenga an thi I twal chung siam tlai phu fan ni siam nam tam ngai an lak tia NUG Ministry of Defence ni an than tutan kan thawngchim nak chuma avial hin kan dong tar ri lai nandi lak chunga kanilom tuk shingshan kan YouTube channel the Chim Post TV channel he subscribe kan to apyak ri chau dingin kanin som na